DZKI Iriga Radyo Ronda an maugmang kairiba madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin ahensya kan gobyerno, relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista asin serbisyo publiko, yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection, kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 ng pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lim. Bicol Connection. Bicol Connection. sa RPN DZKI. Si Joey Habana Lim sa programa Bicol Connection. Si Joey Habana Lim sa Bicol Connection. An oras na yan atod sa indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ang programang ini hatod po sa indo kang Casureco 3, San Isidro, Ciudad kan Iriga. Sa pagi po ni GM Wilfredo Boxit. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Para sa bado na kabloom sa hamot, pruba na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fabric, bangong gumagabloom. Charm Fabric, gamit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, kabloom sa hamot. Charm Fabric, bangong gumagabloom. Charm Fabric, gamit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate,
putik, libag. Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. labanan pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakitabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang Radyo Ronda, RPN DZKI sa pagkikipagtabangan kan sa tuyang sponsors nagpapasalamat sa pagkomemora kan pagsakit, pagkagadan, asing pagkabuhay liwat kan sa tuyang paratubos na si Jesucristo. Mr. and Mrs. Richard Tagom and Family, Zone 3, Santa Cruz Sur, Irigas City. Miss Imelda C. Popanes, number 615, Zone 3, Santa Cruz Sur, Irigas City. Mr. and Mrs. Erwin and Sally Cabaltera, Zone 4, Perpetual Health, Irigas City. Lucky Best Enterprises, owned and managed by Mr. Mike K. and Dr. Jenny Oke, Highway 1, Irigas City. Mrs. Hilda T. Salcedo, owner, Salcedo Eatery, located at Guevara Street, San Roque, Irigas City. Mrs. Betsy Odavar, Hong Kong or Nabwa Camarines Sur. Mr. Ariel P. Blanco, San Francisco, Irigas City. Mr. and Mrs. Manuel Bobier Sergio, Zone 6, Santo Domingo, Irigas City. Rinconada, Central Cacpi, owned and managed by Mr. Johnny Cuadro of Nabwa Camarines Sur. Mr. Fabio Balang Jr., President, Federation of Market Vendors Association, Irigas City. Honorable Vic Ramos, Vice Mayor, Batuca Camarines Sur. Municipal Councilor Manol Oxiano Luzon, San Esteban, Nabwa Camarines Sur. Anonymous Donor, care of Joey Lim. Mr. and Mrs. Armando Nunez, Matt Charon, Bolwang Baao, Camarines Sur. Luina Adelfa Toriano Cabanos, San Juan, Irigas City. Mrs. Lalaine Oliveros Marpuri, UCI President, Santo Domingo, Irigas City. Sa Saindo Pogabos, Jos Mabalos. Juan 3:16 Hulitan namoot na gayo ang Diyos sa kinaaban.
Kaya itinaw niya ang sa iyang bugtong na aki. Tanganing ang sisay man na magtubod sa iya. Dai magadan kundi magkamit nin buhay na daing katapusan. An RPN DZKI Iriga nakikisumaro sa Kristiyanong komunidad sa pagkomemorar kan Semana Santa. Asin sa muya man pong pinasasalamatan ang mga minasunod na katuwang nyamong sponsors sa pagkomemorar kan Semana Santa ngunya na taon. Engineer and Mrs. Basil and Rovi Gumalya Orbon and family, Mrs. Petronila Nabaona Adoviso and family sa Nicolas Iriga City, Mrs. Myrna Hobe and family sa Nicolas Iriga City, Ma'am Dorotea Ibareta Amance, Chief Political Affairs, House of Representatives, Quezon City, Nilita Marmol Gregorio and family, Calcedonia Street, San Isidro, Iriga City. Honorable Anton Paro Balibar and family, Bula Camarines Sur. Dudoy Escarilla and family, San Francisco, Iriga City. Buhi Municipal Police Station, Buhi Camarines Sur. Mr. Carlito Oliva and family, San Juan, Iriga City. Ex-punong barangay, Brando Pletado and family, San Miguel, Iriga City. Santa Cruz Sur Barangay Council, care of Punong Barangay Abelina Cirillo, Iriga City. Richie Divilla, Zone 4, San Francisco, Iriga City. Los F. Nolasco and GBN Gasoline Station, Balatan, Camarines Sur. Fizz Vendor and Buracan Sariles, care of Jean and William Vera and family, San Francisco, Iriga City. Oralios Funeral Homes, owned and managed by Mr. and Mrs. Joe Oralio and family. Highway 1 San Isidro, Iriga City. Maestro Cocinero Catering Services, number 158, Zone 2, La Purisima, Iriga City. Care of Chef Jim Christian Layosa with cellphone number 0949-441-9241. Nakings Fall Water Refilling Station, owned and managed by Ani and Poli Bagaporo in front of San Isidro Elementary School, Iriga City. Lux Trading, owned and managed by Engineer Melchor Nacario Jr., Highway 1, San Isidro, Iriga City. Honorable Melnan Robles Morallo, City Councilor, Iriga City. Attorney Fernando Ducot Simbulan, Municipal Mayor, Nabua, Camarines Sur. Honorable William Serrano Salvadora, Punong Barangay, Santo Domingo, Iriga City. Mr. Bongbong Alos, Municipal Treasurer's Office, Nabua, Camarines Sur. Vice Mayor Jerry JBB Breseño, LGU Baaw, Camarines Sur. Mr. Freddy Salvadora and family, Santa Elena, Iriga City. Mr. and Mrs. Ulysses and Flora Salvadora and family, San Agustin, Iriga City. FNS Beauty Salon, Siren and Frederick De Los Santos, San Nicolas, Iriga City. Sa indo po kabos, Diyos mabalos, asin mapasatuya manlugod, ang bendisyon kan sa tuyang kagurangan. Juan 3:16. Hulitan namuot na gayo ang Diyos sa kinaaban. Kaya itinaw niya ang sa iyang bugtong na aki. Tanganing ang sisay man na magtubod sa iya. Dai magadan kundi magkamit nin buhay na daing katapusan. An RPN DZKI Iriga nakikisumaro sa Kristiyanong komunidad sa pagkomemorar kan Semana Santa. Asin sa muya man pong pinasasalamatan ang mga minasunod na katuwang nyamong sponsors sa pagkomemorar kan Semana Santa ngunya na taon. Honorable Rex Cuba Oliva and family, City Mayor, Iriga City. Attorney Ramon Maharlikawa Ferina, City Administrator, Iriga City. Police Light Colonel Ralph Jason Ueda, Iriga City PNP. Municipal Councilor Gali Bayos and family, Baaw, Camarines Sur. Police Captain Miguelio Borromeo, Provincial Officer, Highway Patrol Group, Camarines Norte. Father Cesar Bungon, Resident Priest, St. Bartolomeo Parish, Baaw, Camarines Sur. Mr. Elmer Pobre, Santo Domingo, Iriga City. Dan and Amy R. Losenya and family, San Francisco, Iriga City. Maria Cristina Torla, Dubai, United Arab Emirates. Barangay Council of San Vicente, Baaw, Camarines Sur. Care of Punong Barangay Manuel Siliesa. Mr. Jerry Navarez, LTO District Officer, Ligao City, Albay.
Mr. Jewel Yu, Maritata Section President, Market Site, Iriga City. High School Batch 98, care of Marlene F. Reyes, Batch President. Mr. and Mrs. Hansel Gaudencio V. Mago and family, Zone 2, Santa Cruz Sur, Iriga City. Honorable Ninita O. Fortuna and family, Punong Barangay, San Jose, Nabua, Camarines Sur. Alicia Rice Retailer and Wholesaler, owned and managed by Arlene Cortez, Market Site, Iriga City. Don Munay and family, Florida, USA. Mr. and Mrs. Roy and Tanya Matubis Ibo, San Juan del Monte, Bulacan. Ben Ray and Cherubim Taday and family, San Nicolas, Iriga City. Matcharon, care of Mr. Armando Mendez and family, Bulwang Bao, Camarines Sur. Maxiel Agribit Supply, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Care of Mary Ann Arlomeda with cell phone number 0919-316-7753. Melcois, care of Merlinda C. Posadas, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur with cell phone number 0921-283-8867. Ricardo Tagom and family, Zone 3, Santa Cruz, Iriga City. Micois, care of Merlinda C. Posadas, located at Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur with cell phone number 0921-283-8867. Miss Grace Sanaw, Social Security System, Iriga Branch Office, Iriga City. Purong Barangay Joe, Bagayawa and family, Francia, Iriga City. Mr. Giovanni Monje and family, La Anunciacion, Iriga City. La Palacio Resort, care of Mr. Dick and Kids Lucena, San Francisco, Iriga City. Police Lieutenant Jose R. Ablan II, Baao Municipal Police Station. MDH Construction Supply, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Edgar and Tess Omorog, Zone 3, Bahamas Resort, Sagrada, Baao, Camarines Sur. Honorable Josefa Cabal Quinto, Punong Barangay, San Ramon, Baao, Camarines Sur. Bureau of Fire Protection, Baao, care of Fire Marshal Dario Paneri. Sa Ilupo Gabos, Jus Mabalos, asima pasatuyang manlugod, ang bendisyon kan sa tuyang kagurangnan. 1:3:16 Hulitan namuot na gayo ang Diyos sa kinaaban. Kaya itinaw niya ang sa iyang bugtong na aki. Tanganing ang sisay man na magtubod sa iya. Dai magadan kundi magkamit nin buhay na daing katapusan. An RPN DZKI Iriga nakikisumaro sa Kristiyanong komunidad sa pagkomemorar kan Semana Santa. Asin sa muyang mapong pinasasalamatan ang mga minasunod na katuwang nyamong sponsors sa pagkomemorar kan Semana Santa ngunya na taon. Honorable Rex Cuba Oliva and family, City Mayor, Iriga City. Attorney Ramon Maharlikawa Ferina, City Administrator, Iriga City. Police Light Colonel Ralph Jason Ueda, Iriga City PNP. Municipal Councilor Gali Bayos and family, Baao, Camarines Sur. Police Captain Miguelio Borromeo, Provincial Officer, Highway Patrol Group, Camarines Norte. Father Cesar Bungon, Resident Priest, St. Bartolomeo Parish, Baao, Camarines Sur. Mr. Elmer Pobre, Santo Domingo, Iriga City. Dan and Amy R. Lucena and family, San Francisco, Iriga City. Maria Cristina Torla, Dubai, United Arab Emirates. Barangay Council of San Vicente, Baao, Camarines Sur. Care of Punong Barangay Manuel Siliesa. Mr. Jerry Navarez, LTO District Officer, Ligao City, Albay. Mr. Jewel Yu, Maritata Section President, Market Site, Iriga City. High School Batch 98, care of Marlene F. Reyes, Batch President. Mr. and Mrs. Hansel Gaudencio V. Mago and family, Zone 2, Santa Cruz Sur, Iriga City. Honorable Ninita O. Fortuna and family, Punong Barangay, San Jose, Nabua, Camarines Sur. Alicia Rice Retailer and Wholesaler, owned and managed by Arlene Cortez, Market Site, Iriga City. Don Munay and family, Florida, USA. Mr. and Mrs. Roy and Tanya Matubis Ibo, San Juan del Monte, Bulacan. Ben Ray and Cherubim Taday and family, San Nicolas, Iriga City. Matcharon, care of Mr. Armando Mendez and family, Bulwang Bao, Camarines Sur.
Maxiel Agribit Supply, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur, care of Mary Ann Arlomeda with cellphone number 0919-316-7753. Ricardo Tagom and Family, Zone 3, Santa Cruz, Iriga City. Mikoys, care of Merlinda C. Posadas, located at Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur, with cellphone number 0921-283-8867. Miss Grace Sanaw, Social Security System, Iriga Branch Office, Iriga City. Purong Barangay Joe, Bagayawa and Family, Francia, Iriga City. Mr. Giovanni Monje and Family, La Anunciacion, Iriga City. La Palacio Resort, care of Mr. Dick and Kids Lucena, San Francisco, Iriga City. Police Lieutenant Jose R. Ablan II, Baao Municipal Police Station. MDH Construction Supply, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Edgar and Tess Omorog, Zone 3, Bahamas Resort, Sagrada, Baao, Camarines Sur. Honorable Josefa Cabalquinto, Punong Barangay, San Ramon, Baao, Camarines Sur. Bureau of Fire Protection, Baao, care of Fire Marshal Dario Paneri. Sa Indupo Ugabos, Jus Mavalos, asin mapasatuya mandugod, ang bendisyon kan sa tuyang kagurangan. An RPN DZKI Iriga nakikisumaro sa Kristiyanong komunidad sa pagkomemorar kan Semana Santa. Asin sa muyang mapong pinasasalamatan ang mga minasunod na katuwang nyamong sponsors sa pagkomemorar kan Semana Santa ngunya na taon. Maria Janet H. Ibuenga, Social Security System, Iriga City Branch, Iriga City. General Jerry Samudio, Philippine Air Force. Honorable Lito Tataro and Family, Punong Barangay, Santa Cruz, Nabua, Camarines Sur. Dr. Archie Waperina, Buhi, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Ernie Francis and Mayet Nacario and Family, San Francisco, Iriga City. Jail Inspector Attorney Rodolfo Bersosa Jr., District Jail Warden BJMP, Iriga City. Honorable Adela D. Olaso and Family, San Esteban, Nabua, Camarines Sur. Barangay Kagawad Bernard Guevara, San Isidro, Iriga City. Malayas Lying-in Clinic, Santo Domingo, Iriga City. Les Creation Decor and Catering Services owned and managed by Barangay Kagawad Les Boqueron Negrete, San Isidro, Iriga City. Macras Beauty Salon, care of Mr. Peter Almasco, Marketside, Iriga City. Miss Maria Tet Pagio, Doña Rosario Heights Subdivision, Parañaque City. Punong Barangay Victor T. Gastielo, San Francisco, Nabua, Camarines Sur. Barangay Treasurer Maritsu Borgos Cadag and Family, San Nicolas, Iriga City. Honorable Bebot Munay and Family, Barangay Kagawad, San Nicolas, Iriga City. La Puneraria Maestrado, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur, care of John Maestrado and Family. Maria Amparo D. Gamos, 225 De Vera Street, Paho, Mekawayan City, Bulacan. Producers Savings Bank Corporation, care of Miss Joan Ibias, San Roque, Iriga City. Colping Society Philippines Incorporated, Haring Kanaman, Camarines Sur. Engineer Romulo Taduran Dialino, Del Rosario, Banao, Iriga City. And North Caloocan City, Metro Manila. Toots Junk Shop, owned and managed by Mr. Instituto Milgar and Family. Zone 4, Perpetual Help, Iriga City. With cellphone number 0907-631-9615. Mrs. Marivic Clavillas Maso and Family, Zone 5, San Isidro, Iriga City. Engineer Randy Flores, San Isidro, Iriga City. Mr. Tony Boy Galora, San Miguel, Iriga City. Barelas Hardware and Agricultural Store, Balatan, Camarines Sur, care of Risti Barela and Family. Balatan Cable Network, Poblacion Balatan, Camarines Sur, care of Melvin N. Lanoso and Family. Lalas Boutique and Minimart, Poblacion Balatan, Camarines Sur, care of Jesus E. Marquiliero and Family. Susi A. Balawis, San Nicolas, Iriga City. Honorable Bong Audal, Punong Barangay, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Lokski Water Refilling Station, care of Jillian Francis P. Dayaw,
Zone 7 Abaca, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. The Anchor Resto Bar, care of Salvador and Presi Bermejo. Zone 3 Sogod, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. EG Recto Medical and Industrial Gases, San Francisco, Iriga City, with cell number 0919-250-5920. Kambingans Dalan-Dalan, Santo Domingo, Dolorosa, Bato, Gurong-Gurong, Nabua, Camarines Sur. Tayo po gabos, Diyos mabalos, asin mapasatuya man lugod, ang bendisyon kan sa tuyang kagurangan. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na! RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DCKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga tugang Diyos marahay na aga po sa Indogabos. Pet sa 4 kita kan bulan na Abril, aldaw kita ni na Martes. Mainit na naman na kamugtakan ka na sa tuyang panahon. Na lumlum na init. Bahan niya to sa lado technical si Joanna Ardibilla. Sa information si Jimmy Guanzon. Na samuyan Chip PSG. Sa transmitter si Engineer Abelindon Torallo asinman si Don Cabrillas. Sa pangaran po ni OIC Station Manager Joey Lim. Ako po na sa indong mga kaibahan ligdi sa programang Bicol Connection. Ako po si Philip Serdan Barasena. Kumusta sa mga praantabay niya to dyan sa Panuan Nabua? Si Engineer Nilo Salazar dyan po sa Pagbubungon, Santo Domingo, Suyan, Nabua. And siyempre ki dating Congressman Sal Portuno, ki Vice Governor Sal Portuno Jr., ki Mama Jo Portuno, and ki Ronnie Maestrado sa kaman ki Angelo De Villa. Asin sa gabos pong staff ni dating Congressman Sal Portuno. Sabi po digdi sa surat ni dating Bukal Ernie Verdadero, inian totoo. Katapalan haloy nang nawaraan kanto pero yaraon pa ang mga putikon, mga hambugon, pati hihihi. Antes ka na pandemya 2020, institusyon na ka na kantong pinagbabansagan putikon na kompwesto ng mga taga-media, politiko, pensyonado asin mga sahong-sahong o usosero basta may pambayad ka PO donat saka may pagka marites. Usong-uso na po ngunyan ang mga marites sa panahon na ini. Nalugi si kapihan ta kadaklan kan mga ma-order sa nanin sarong tasang kape maghapon nang naka-standby pambihira.
Bagay, yan nga ni sa mga mall, ano ba, pakakakansi, ginasanaman bagan palipot-lipot, iristambay. Kaya ni ba, mayo ng matukawan sa mga masunod na makakanman. Kung sa bagay, maski sa na parte kan kinaaban ang mga gurang asin taga-media nagtitiripon sa sarong parte kan mga malls, tanganing mag-erestoryahan. Dahil kompleto ang sendang aldaw kung dahil makadangog nin chismis o makahiras nin maritis dapit sa gobyerno, mga politiko asin mga bistadong taga-media o alta sosyedad. Medyo nawara-waraan mga osyosero kana panahon nin pandemya tarakot na maulakitan o makaulakit kan COVID-19. Alagad ngunyan nagluluya na ang virus balik sa dati ang mga putikon pambihira. Ba na baga naglalawag digdi. O na kung may nakalaog na pating aliens digdi sa studio. Yata duman sa sarong dakulang mall sa siyudad Canaga, asin ni Bapa nag-uurumpukan ang mga putikon. Sa sarong dating sadit na kapihan sa may activity center sa Bibing Kinitan, iguana naman in grupo. Sabi ni Andres Bonifacio asin Manny Gallardo, iyon sa mga medyang parasurat. Sitiripuno ninda ang mga profesional na maritis asin Marisol sa naga basta tattaong magbayad nin kapi asin tattaong magpakapi. Ang grupong ini sigon kay Gallardo nagpunpa kan dekada 60 sa sentro kan syudad ni Nagas sa may Haranikan Plaza Rizal haros aro aldaw kadto sa Cheng's Tinapayan. Asin sa Garden Restaurant ni Nonoy Barty aro aldaw nagkakapi o nagiinom-inom beer eban si Montularam, Luising General, Tony Carpio, Iking Pareho, Pidong Tria, Nol Sadua, Remy Angeles, Felipe Bello, Jess Reswena, Andy Compuesto, Oka Dinaga, Cel Lucero, Jake Torres, Mon San Andres, asinman Mon Brillante. Yan ang mga matua, ano ba mga gadana. Nagsurunog man sa Dad Silvestre, Helbas Mayor, Rick Diaz, Emil Saavedra, Chris Francis asin iba pa. Kundi kan magbukas ang sarong dakulang mall, nagbaralyuhan sa bagong mall, ta malipot-lipot na dakulpaan na nagpapalibre nin kape. Ang kapehan na tulong eskalon sa Mr. Donut sa diri nin sarong poderosong TV station manager. Sabi ni Manny Gallardo asin Andres Bonifacio na iyon nagkatarada sa kanto sa sarong dakulang mall pati si Jude Dialogo, Bert de los Martires, Judge Judy, Judge Prunyeng Marestela, asin man Joe Osabal, Bob De Vera, Permi ng Rayaon Ngunyan, Sinda Permi. Nagkakaranta sa luwas kan sinambit ng mall sa kanya-kanyang harong sa atubangan kan Bedyoke. May sarong gurang na miyembro kan inian napikon taan mulda na miyembro ninda na
Sex manyak, pambira. Sabi ninda, dapat ipadagos ang pinunan, tanganing maugma, mag-iiriba na kita. An rulay-ulay asin kapi-kapi sa kantong putikon, magayon na titulo nin sarong bagong libro. Sa syudad Kannaga po kaya nauso yan nga duman niya kita sa kantong putikon magurulay-ulay. Alagad yaon sa sarong malipot-lipot na lugar sa sarong dakulang mall. Sa iba mga negosyante, sa iba mga politiko, sa iba mga miyembros kan media, nag-uurulay-ulay, nagkakarapi-kapi. Di sa ringkonada no arin man daw mag-uurulay-ulay ang mga miyembros kan media. Ani ba kaya nagkakaburubaranga baga? Bagay ang media ka subot, kuro ka banga. Kung si Soy Kapitan, baga-baga. In fairness po sa ibang mga miyembros kan media na dahil na bagang hotahot, nagpapara paturot sa dahan. Wasa mga kontrolado kan lambang sarong politiko. Kung ano-ano na sanaan mga pigpaparataram sa aire na kung minsan mayo man pakinabangan sa tuyang mga kababayan. Mayo man kitang makukang marhay na adal. Saan sinumpaan ka na media ba kung magpara tinarabugaan sinda kapwa-kapwa sa aire? Dapat kita magkasararo ba kung kita mismo nagpapara arapunanin kung ano-anong mga malalanit na tataramo na nakakaraot sa satuyang kapwa. Ngunya na panahonin Kwaresma, dapat magbag-o naman. Ito pong ibang mga miyembros kan media na kung ano ang nagluluwas sa dila. May kasabihan nga ni, beware of poisonous tongue. Puan na masakit kun arog kayan an ginigibo kan ibang mga pag-iriba niya to. Imbes kitang irespeto sa aire dai. Sa kamungani nga mismo dai nagkakasurundo. Normal man yan ang mga dai pagkakairintindihan, pero dai kita magpagamit sa nagkapira pong politiko para sa na maraot an institusyon. Pinaggingiritan kita kan sa tuyang mga kababayan. Bangan pa pinipiripit tulos an tuning kan radyo, maray pang mag-music. Isa kin uno-uno na sa nangakiton mga pigpara nga bilito ibang media. Natapulan gadan na sarong 68 anyos na lolo matapos na aksidenteng masagi kan pick-up mientras na nagbibisikleta duman po sa syudad Kannaga. Sa report Kannaga City Police Office, nangyari ini bandang alas 12:15 kan nagtalikod na aldaw sa Maharlika Highway. Concepcion Pequeña, partikular sa outermost lane at yaon mismo sa atubangan kan Holy Rosary Major Seminary. Pinagabistuan biktima na si Vicente B. Saavedra, residente kan Barangay Concepcion Grande.
Sa investigasyon kan mga autoridad, nakapalaman-duman na pinag-iwasan kay niya na pampasayrong unattended jeepney na nakaparada man sa shoulder kan na tinampo. Asin nakabig pa wala pero naabot pa man kan pick up na daraman ni Manuel Culyao y Amador, 58 anyos kan Concepcion Grande enuta na gulong ka na bisikleta. Daraman tanganing matumba ang bisikleta sin magtama sa tinampuan payukan biktima. Inaraman sa ospital ang lolo pero dahil man naghaloy iyon ang binawian man sa nanin buhay. Sigon ki Police Senior Master Sergeant Toby Bunggon ang tagapagtaram kan NCPO, sinabing sana iyon pa kusugon pa ang operasyon laban sa mga nagpaparada sa gilid kan tinampo. Lalo na sa bike lane, kasabay man kay niya na pagrumdom na mag-ingat sa pagpapadalagan nin Maricas. Dapat po kaya magsunod kita duman sa sinasabi na magin defensive driving. Minsan matataraka na lang kita na igwapalanin mga bihikulo dyan sa gilid ka na tinampo. Na aksidente kung minsan masakit iwasan tabigla na sana pong naabot. Lalong lalo na kung sarong driver talagang dai nag-iingat. Hindi kung minsan man nag-iingat kita, an iba man balasubas magmaniho, bigla na sa nagitang binubudalan. Yan nga ni sa Banwaan kan Nabwa, itong naagihan ko, itong tura-tura may karganin mga kawayan. O ita pudiroso itong mga pag-iriba, naninilyak. At ang palaog sinda sa tao kan tinampo ay maghalat ka mo. Minsan ano ba po kayang mga driver balasubas man. Dahil nagsusunod sa traffic rules, naninilyak pati at yung palaog. Itong piga-alalayan niyang may daranin kawayan ay pambihira. Labo-labo man pati ang pandadakop kan PNP Nabwa dyan sa may Santo Domingo. Duman sa mga nagmumotor na ang rehistro, ang lisensya, mga expire. Sabi man kan iba, ang dyan sa bombero, mga expire da pag tapos na sa indang serbisyo. Minsan kaya iyon na nga ang mga may sala, ang iba pong driver, iyo pan mga balasubas. Magsunod sana kita sa tamang linya, sa tamang lay sa trapiko, tanganing day kita magkaigwanin problema. Yata pala nag-courtesy naman ki Mayor Nelson Ligacion si Susan Soreta Culiano ang bagong assigned na Schools Division Superintendent kan siyudad ni Naga. Sa enot na aldaw na pagtukaw kay ni kasuudma bilang Deputy Superintendent. Ribayan man niya si Manny de Guzman na yaw nangunyan sa siyudad kan Iriga, sabi kan ibang teacher Mariano. Na para sa kaparehong posisyon, pinag-urulayan man in delegasyon na Sinculiano ang mga kadagdagan ng programang pang-edukasyon na napunan ninda ni Di Guzman sa pag-utubang kay ni sa mga miyembros kan media. Sinabi ni Mayor Ligacion na padagos ang pagsuporta kan city government sa DepEd sa siyudad kan Naga.
lalo na sa pagpapatindog ng mga school buildings na sa iyang napunana. Mantang ang mga projects na ini kan city government iyon magpapadagos katuwang man ang liderato ni Culiano bilang bagong schools division superintendent kan na syudad. Si Culiano ang hali man sa probinsya kan Catanduanes bago i-assign duman sa syudad kan Naga. Bago ang courtesy call sa alkalde, sa iya munang pinagatubang ang mga kaibahan sa DepEd sa syudad kan Naga na nagkaigwanin halipot na programa sa division office. Well, antes po kitang magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagiromdom. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Para sa bado na kabloom sa hamot, pruba na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat-Con, bamong gumagabloom. Charm Fat-Con, gamit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, kabloom sa hamot. Charm Fat-Con, bamong gumagabloom. Charm Fat-Con, gamit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. labanan pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakitabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star
Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang Unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panagos na pag-asigurar na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na daí na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard as in undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angled bars, as in iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato ka man sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales as in posibleng magdulot pa ng diskwido kaya sa Ngo & Sons. Ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. Di kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong familia, Ngo & Sons. Ang garang na matitiwalaan, poon kadto, sagkon ngunyan. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Magandang araw po! Sir, nakainom na kayo nitong Iberry. Pangalan po natin? Ako si Ronaldo Budisto, 59 years old. Sa umaga at sa gabi. Sa umaga at sa gabi, tapos ng kain. Pwede niyo po bang maibahagi itong paggamit yun ng Iberry? Then, dati ako cook, then diabetic ko. Tapos, hindi na ako malabo ng mata ko. Lagi na watery ng mata ko. Ah, so dahil pala sa diabetes. Narinig ko yung Iberry, try ko. Ilang bulan, hindi may ano ng mata ko. Kikita na ko. Yun, tuloy-tuloy na ako ng Iberry. Salamat sa Iberry. Kayo din, may limas mata. I-try nyo ang Iberry. The best. Subukan ang pinakabagong iBerry Gold na may 10 mg na lutein at mas mura sa ibang brand. Ang iBerry Gold ay mabibili sa mga suking butika. Ahoy! Kidney Care time! Maikwento niyo po paano kayo natulungan ng Kidney Care at yung karamdaman niyo ho. Ako po si Norian De La Rosa, 24 years old. Noong 2020, biglang sumakit yung tagiliran ko at nahirapan din akong umiihi. Ah, ganun ba? Kaya sinubukan ko yung Kidney Care. After 3 days, nag-effect siya sa akin. Okay, so kumusta naman kayo ngayon? May naitulong po ba ang Kidney Care? Nawala na yung sakit sa tagiliran ko at nawala na ang aking UTI. Maraming salamat sa Kidney Care. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa tuyang tamang oras, 27 minutos makalampas alas 10 din pagkaaga. Padagos po kita digdi sa tuyang programa. Arog kan dati pinag-aasahan na naman kan Municipal Tourism Office duman sa Banuan kan Karamuan digdi sa Kamsur. Pagdagsa kan mga turista sa Banuan lalo na ngunyan na long holiday weekend kan Semana Santa. Ini sinabi ni Catherine Herrero, Tourism Officer kan sinambit ng Banuan. Sigon sa iya ngunyan pa sana dakol na naman ng mga turista sina bakasyonistang nagduduman sa inda. Panuumanin mga hotels o panuan mga hotels and accommodations na mga Department of Tourism accredited dakulman na nagduduman sa mga pigdadayong mga simbahan asin mga isla.
Kasumpay man kay ni epektibo asin ipinapautub naman kan banwanan na pila-pila system sa mga motorboat operators. Kung sain kay puwanan ninda magpila para sa indang mga pasaherong mga turista na arog kay ni mayo ng agawanin pasahero. Dagos man ang pagiging handa kan banwan asin pag-uurulay dapit sa mga gigibuhon ng mga aktibidad. Iwat nagpagirumdom ang opisyal sa mga turista o bakasyonista na mag-book muna sa mga Department of Tourism accredited na mga hotels as in accommodations. Pati mga lisensyadong mga tour guide as in man motorboat operators. Mga panahon kaya dahil man usupuan mga resort na ini. Ngunyan, grabe ng gastos kan sa tuyang mga kababayan. Pasahan ko ng mga balay-balayan si itong resort. Ako ng mga kubo-kubo. Napiguro estaran ito mga bakasyonista. Pauno palang suda ibabayad. Saan na gilid-gilid? Hindi dahil makakaparigos po. Pinag-okupar na kan mga negosyante. Di ba nga ni, an may sadiri subuot, darakulang politiko. Tapos may mga dami, inan problema kan mga resort ta. Nagpapara mahal ang balwasyon kan daga pag harani sa gilid kan dagat. Man nga ni sa Banwaan kan si Roma, dati barato sa nan presyo kan mga daga duman na yaon sa gilid kan dagat. Ngunyan mga milyon na. Pagkauso kay ning mga resort ay kaman po makakabakal nin mahiwas na daga sa gilid kan dagat kung mayo kang milyones. Tapos an iba man dahil man pinapakarhay an mga tinampong pasiring sa resort. Diyan sa Barangay San Ramon sa Banwaan ka na si Roma, igwa po dyan na magayunon ang gilid kan dagat, ang dagat, mga white sand. Kung sa Kalinigan daw nganan Boracay. Kailangan agihan mga rulubak. Ini po ang problema kan mga resort kung itong bako pa man na passable ang tinampo. Kung mauran nalalaboy, nakakapaot ang mga bihikulo. Kaya dapat po digdi sa probinsya ng Camarines Sur asikasuhon mo napakarayon itong mga tinampo pasiring sa resort. Yan pati sa Banwaan ka na si Roma, ani ba subot dyan ng mga konsyal o daw man nagiginibo. May dikit man po kaming daga dyan sa Banwaan kan si Roma. Pag nagtutuyo ako dyan, itong mga pasiring sa barangay, yan iba dahil pa man mga simentado. Dapat inipuan asikasuhon kan mga nanunungdan. Bakong puro sa na-income ang kaisipan. Tapos ano ba pating mga resort dyan, mayo man subot mga business permit. Na dapat nga ni mag-agi sinda sa DENR o ining matawan sinda ni na environmental compliance certificate magkuhaan sarong may sadirin in resort. Kamay nakaulay po ako dyan na sarong empleyado kan DILG dati. Digdi nga ya, pag malakas nga ki Mayor, Mayor Karen na Pulinga, okay lang nga dawan ibang resort digdi mayong business permit pambihira niya ako pag-arog kayan. Bako bagang basta-basta ini-income kan mga resort diyan kamahal pati kan entrance fee. Apera pa duman sa mga iistaran kan mga nagdadayo diyan na makuha kan itong kunyaninda pag iistaran mo na pansamantala pag sinda ma overnight
o kaya ma-swimming sa kadagatan. Ini po ang dipisil pag-arog kayan ang nangyayari sa mga banwaan ay gwapo nin mga resort digdi po sa Rinconada area. Bako sa nang sa Rinconada area pati digdi sa probinsya kan Camarines Sur. Minsan pinapabayaan man po kan ibang mga mayor an mga tinampo pasiring sa mga tourist attraction o tourist destination na dinadayo kan mga turista o mga bakasyonista. Dapat asikasuhon mo na pakarayon ang mga tinampo diyan nga ni sa ano yan panuwaan ka na bulay gabaga dyan nalalata pools kung pag abot mo duman malalata nan sa imong hawak. Mga isolated pang lugar kadakol pa po kan mga ede-develop digdi sa probinsya ng Camarines Sur. Kung talagang gustong pasinson ang turismo, number 1 kaya ang mga tinampo. Pasiring sa mga tourist destination na pinagsasabi. Siyempre, kung ma-eskursyon ka, entero ng banugan sa imong hawak, nagragadol na bagan mga bihikulo o ontol na, maabot ka man dyan sa resort, rugado na sa imong hawak. Malangoy ka, baka pagkurulganan sa imong hawak dahilan sa rulubak na tinampo. Tapos nagutom ka pa sa biyahe. Hindi po ang problema kan mga kababayan niya to na talagang gusto man makapag-relax ko ta, makapaglangoy-langoy sa dagat kundi kunso agihan dahil man makakarelax sa imong hawak. Bakong konbinyente ay diyan ka na lang sa mga tabang na tubig maglangoy-langoy. Ni sa Barangay Santiago digdi sa siyudad kan Iriga la kahapi kan mga tugang nyatong ito basta nga kungod tubig ito irrigation Long Beach nagray na nga nawa pa nga ito nagkul yellow submarine pati nga damulag kaya bata mo na naglalalao pakusa ng tao na baga nagtutubog kundi pati Carabao ay pati bako sila ng Carabao ang nagtutubog sa Long Beach kundi pati tao. Okay na ba nangyayari yun? Maglangoy-langoy kita sa adi. Sundan sistikon tinamaan kanin beros. Ang mga sulog po sa Long Beach ngunyan maati naman ta minsan an ibabagay guwang mga tangkal nin orig sa taas ka na irrigation canal. Bueno, antes po kitang magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, pruba na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat-Con, bagong gumaga-bloom. Charm Fat-Con, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat-Con, bagong gumaga-bloom. Charm Fat-Con, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito.
Sa Pride Bar Blue, pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Pamilya padala, ML Kwarta padala. Mula sa M. Lulian, mabilis, madali, maaasahan. Kwartang pinaghirapan, pinag-ipunan. Sa M. Lulian, ang pinagkakaingatan. Padalang kinakailangan, labis na inaasahan. Mabilis makakarating sa paroronan. ML Kwarta padala, pamilya padala. Padalang galing sa puso. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZKI Iriga. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Panagos po kita digdi sa tuyang programa. Iguan na lang kitang 16 minutos antes magabot na alas 11 nin pagkaaga. Antapalan, the lower house of the Philippine Congress has voted to amend the constitution through a constitutional convention o CONCON. According to the prime movers of the charter change, CHATCHA proposed amendments will focus on the economic provisions purportedly to hasten economic development of the country.
The fact that the chosen route is through a CONCON, then it goes without saying that the whole charter is on the table. Opposition to Chacha is getting louder with the attendant moralizing. An example, we have more pressing problems. It is not the right time. Partnership, an example, opposing for the sake of opposing because they are not in power. Distrust, and example will extend their terms to perpetuate themselves in power. The president and the speaker are relatives. In other words, opposing Chacha is driven mostly by interest groups. The oligarchs want the economic provisions to stay because they want to stay as billionaires, and amending it would affect their profit margins. Under the current provisions, the gap between the rich and the poor has become wider, so keeping it has benefits them more than before. The left does not want the charter amended because they heard whispers that the partyless provisions will be eliminated. They can't make up their minds because on one hand they oppose EDCA, but EDCA is legal, meaning they are anti-American but love the American style. Pambihira. The left does not want the charter amended because they heard whispers that the partyless provisions will be eliminated. They can't make up their minds because on one hand they oppose EDCA, but EDCA is legal, meaning they are anti-American but love the American-style constitutions that allows American troops in the country. Supporters of the defeated presidential candidate opine that there are more pressing problems facing the country like the South China Sea, poverty and corollary issues like health, education, jobs, kids and tables issues, and corruption. Question: post-IDSA, was there ever a time when these issues did not exist? No, they have been around even under a constitutional democracy. As a matter of fact, one can definitely that these things thrive under the present constitution. Many former presidents tried to dance with the Chacha but were prostrated by opposing voices because they say that it is not the right time. Would there ever be a right time to do amendments because population explosion and the Philippines will guarantee that poverty and disparities in health, education, and the high price of galunggong will always be around? The fear that the politicians left term limits is just that fear with term limits. Politicians find a way to maintain their dynasty by playing the musical chair between the incumbent spouse, children, and grandchildren. Political dynasty is prohibited by the current constitution, but without an enabling law, politicians are able to skirt the provisions. The idea behind term limits is to prevent presidents from being the pinuno for life. What's wrong with having people serve on their merits? In the U.S., many legislators from both sides of the aisle have served for decades with distinction. Are Filipinos saying that their compatriots are incapable of serving honorably until the equality for the septuagenarian subsidy? A living constitution means it evolves and changes other time because the original text or understanding is no longer suited, or its relevance could not be discerned by the framers at the time
Amendments bring it to the present realm, understanding or values. The U.S. Constitution has been amended 27 times, abolishing slavery, introduction of the Bill of Rights, right of suffrage for women and African Americans, freedom and equality were amendments that legislators recognized needed to be enshrined as inviolable provisions. The 1987 Philippine Constitution preamble has noble intentions, build a just and humane society as a pipe dream, because the concept behind it is hard to legislate, much less be achieved by the citizenry. Equal opportunity laws have been in the books for a long time, but the widening gap between the rich and the poor ensures that such a conceptual society is never achieved, where those with more help those with less. Establish a government that shall embody our ideals and aspirations, promote the common good, is nebulous because the Philippine government is not truly a representative government. Although officials are elected by the people, when politicians get elected, their immediate priority of re-election drives what they do. Having the hope of our motherland, the youth became traditional politicians the moment power has chance to corrupt their ideals. Conserve and develop our patrimony sounds like a bumper sticker, because in reality, it is all about the economy is stupid. A humane society is one of that respects the rights of people and the environment. How many mountains were leveled to fill the pockets of a few? How many corals or marine life were destroyed or poisoned? Forests destroyed, people displaced or killed because of greed. Secure for ourselves and our posterity the blessings of independence and democracy, provide such grandiosity on paper but fails to capture the imagination of Juan. Has the Philippines been truly independent? Presidents will say they will pursue an independent foreign policy, but in reality, it is a policy anchored on a foreign power's vested interest. Can we call vote buying, election-related killings, ambuscades of elected officials, corrupt government blessings of democracy? Under the rule of law and regime of truth, justice, freedom, love, equality, and peace, seriously? Why are students still dying from fraternity hazing? Why are journalists being killed for doing their job? Why are there so many incarcerated Filipinos for crimes of opportunity? Why are there millions of Filipinos living in abject poverty? Why are there so many former military people implicated in crimes? Wananganin naman na mga pulis pong nanlupig, 18 anyos ay ano ng buhay tayo ni. Kaya ang mga eskalawag sa PNP dahil manahali. It is time to wake up and realize that Philippine democracy is broken despite its great promise about or after 37 years. How much longer should Filipinos experiment before they could secure for themselves the true blessings of democracy? Everything is blowing in the wind, as Bob Dylan wrote in 1963. How much more poverty can a man take before you call him a man? How many deaths will it take, as Dylan asked, before we know that too many people have died? Bicol. Bicol Connection Report. Pambira ta. Ipadan sa tuyan na. Duldog digday.
Mountains are already being washed to sea. Injustice is everywhere, but we can seem to hear their cry pollution, make it hard to see the sky in the metropolis. People are languishing in jail because they were hungry and needed food and shelter. The answer, my friend, is blowing in the wind, and it is changing the form of government to federalism. Why politicians run people, lives they but their votes, and they enrich themselves. And a federal constitutional republic, regions or states share sovereignty with the federal government. An indivisible union of autonomous regions. Each region will always have a representation in Congress for parliament. Autonomy allows a region to pursue its dreams and be prosperous and independent from Imperial Manila, except in areas with federal jurisdictions. And a federal constitutional republic, regions or states share sovereignty with the federal government. An indivisible union of autonomous regions, its region will always have representation in Congress. Parliament autonomy allows a region to pursue its dreams and be prosperous, independent from Imperial Manila, except in areas with federal jurisdiction like defense, immigration, and education. Anytime is the right time to review the effectiveness of the Constitution, because amendments or switching to a new form of government as a long-term investment that allows farmers or framers to adapt the charter to what the people need or aspire to uplift lives. Po kayang charter change na ini kung kaito dahil nagdanay, so ipinagsusulong ni dating presidente Rodrigo Duterte na federalism. Ngunya na naman pigpapara porsige ining charter change. Ang problema po kan sa tuyang gobyerno ang dapat resolveran ang kapagtiusan. Bakong ining rebayan ang konstitusyon ta para sa indaman sa ining mga kapakanan kan mga politiko digdi po sa nasyon Pilipinas. Daw anong klaseng konstitusyon kung ang mga nakatukaw an iba po korupto. Iyo man girara yan maluluwasan kan mga Pilipino kadakulan nagtitios. Pero sa dapat resolveran kan mga nakatukaw na leader niya to, iyo po ang kapagtiusan kung paano kita maihahawas. Suman so mga tios, nagpaparatios na lalo. So mga mayaman, sige ang rayaman lalo. Ini po ang resolveran kan sa tuyang gobyerno ang problema kan mga paratanom, kan mga parauma. Kung paano maiaangat sa indang pagbuhay bakong an iba po kaya mga pansadiring interes na nanganing sinda magtiner sa pwesto arog kaning political dynasty mayo man nangyayari kanlay itong anti-dynasty law na dapat ko ta makontrol an pagparadakol kan mga politiko na puro pamilya na sana. Bueno, nabot na po kita kan oras ka na sa tuyang pamamaaram. Nakaibahan niya to sa lado technical si Chief Engineer Abelindo na Toralio. Sinman si Bert Cabrillas. Daon man si Jimmy Guanzon digdi sa information. Pangaran po ni OICSM Joey Lim, ako po si Philip Barasena, nagpapadyos mabaloskan sa indong daing sawang pagantabay.